a blessing to be here today. Hallelujah. And I would like to appreciate each and everyone who managed to reach today. Hallelujah. So we are honored by having you here, and may the Lord bless you. Amen. Hallelujah. I believe as we continue with this message, people are still going to be blessed more and more. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Do you believe they're going to be blessed more and more? Because the grace of the Lord is available for us. Hallelujah. Amen. So today we are going to talk about the gift. The gift. The gift. The gift. One gift. Oh, Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Not gifts, gift. Hallelujah. Amen. So let's start by reading the book of Matthew chapter 3. Verse 11 says, 11. I indeed baptize with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So this is a blessing. Again, we read the book of Mark chapter 2. Now let's go to the book of Acts chapter 2. And we read from verse 38. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. And then Acts chapter 10. Verse 45. And those of the circumcised who believed were astonished, as many came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentile. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So today I just want to talk about the gift. Hallelujah. Amen. And there are several verses which we did not read, but in order for us not to lose the way, for today I want us to focus on this. So John says, I baptize you with water, but the one who comes after me, he will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Hallelujah. Amen. You know, it's a blessing that after so thousands of years, we were given the opportunity to be born in this time and in this season. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We are living in a time of the manifestation of the Holy Spirit. There were people who were living in time before the Holy Spirit was given. That's why John was saying, I baptize with water, but the one who is coming is going to baptize with the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. He's going to baptize with the Holy Spirit and with fire. Hallelujah. Amen. And Peter says, according to chapter 2 in the book of Acts, he said, repent, every one of you, and as you repent, you receive the gift. You will receive the gift of the Holy Spirit. And in chapter 10, the Bible says, the circumcised believers, they were amazed that the Holy Spirit, hallelujah, or the Gentiles, hallelujah, hallelujah, they were so amazed that the Holy Spirit was given to the Gentiles. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That the gift of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Listen to me. The gift that you should desire the most, it is the Holy Spirit. Hello. Amen. The Holy Spirit in himself, he is the gift.
nyiko. Hallelujah. Amen. And if you seek the gift, Loko mi lava nyiko which is the Holy Spirit, leyi nga moya lo kwetsima, you have already obtained mi va mi kumile nkarhi wolowo other gifts tinyiko which are letin'wanyana located within the Holy Spirit. leti ti nga xikan'we na moya lo kwetsima. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So when you desire gifts of the Spirit, Loko mi navela nyiko ya moya lo kwetsima, above all, aka hinkwato desire the Holy navela ni Spirit nyiko ya moya lo to kwetsima manifest in your ku life. vonakala henhla ka vutomi bya n'wina. Ati swa twakala na? Amen. Eka swilo hinkwaswo navelani ku vona moya lowu kwetsima kwini a tirha ehenhla ka vutomi bya n'wina. Hallelujah. Because he is the gift Hikuva i nyiko that God decided to give leyi Xikwembu xi nga decide ku yi nyika unto this world. aka misava leyi. We are living in a time Hi hanya eka nkarhi where people look down laha vanhu va langutisela ku vanhu van'wana hansi in the manifestation of the Holy a ku Spirit. vonakale ka moya lo We kwetsima. are living in time Hi hanya eka nkarhi where people laha vanhu who look at people who speak in tongues lava va vulavulaka hi and tindzimi people who are insane. na vava va pengaka. We are living in Hi time hanya eka nkarhi where when you say I believe in miracles, loko ku ni pfumela eka masingita people are going to look down on you. vanhu va ku langutisela People are ehansi, going to laugh at you. vanhu va ta sungula ku ku We hleka. are living in a Hi time hanya eka nkarhi where people look down laha vanhu va ku in the nyenyefalaku manifestation of the power. loko va ku vona u karhi ku vonakala matimba ya Xikwembu. Church of God, there is a gift. Vana va kereke ya Xikwembu ku na And his nyiko name is the Holy Spirit. leyi nga moya lo kwetsima. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. He is the gift that you need in your life. I nyiko leyi mi yi lavaka evuton'wini bya He n'wina. is the greater gift. I nyiko yi ri yikulukumba. Listen to me. Ni yingiseleni. I know there are many gifts, Na swi tiva swa ku tinyiko ti tele but the early church, eka kereke yin'wana na yin'wana. at first, the early church, kereke ya khale, ne? At first, ava tiva nyiko leyi ku nga moya lowu kwetsima. Hallelujah. 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 And as a believer, you need to know this gift. Kani vapfumeri hi fanele hi tiva nyiko You leyi. need to build fellowship with this gift. Hi fanele hi va na vuxaka na nyiko You leyi. need to desire this gift. Hi fanele hi va na ku navela nyiko You leyi. need to embrace this gift. Hi fanele hi va na ku navela nyiko There leyi. is no other gift A ku na nyiko yin'wanyana greater than the Holy Spirit. leyi nga yikulu ku tlula moya lowu There is no kwetsima. other gift A ku na nyiko yin'wanyana mightier than the Holy Spirit. leyi nga na ntikelo ku tlula moya lowu No matter kwetsima. how sounding a gift A is, swi khathaleki leswaku i nyiko ya it njhani. doesn't matter A swi khathaleki whether the gift of prophecy, leswaku i nyiko ya whether vuprofeta, the gift of healing, leswaku i nyiko ya ku the horisa. greater gift Kambe nyiko leyikulu that God gave leyi Xikwembu xi nga yi nyika to show that Jesus is glorified, komba leswaku Yesu va tlakusiwa it is the gift of the Holy Spirit. i moya lowu kwetsima. And Peter says, Peter a hundzisa leswi the promise a ku swi tshembiso it is for you i ku va n'wina and your children na vana va n'wina and for all who are far off. na hinkwavo lava nga le kule. It doesn't matter A swi khathaleki how far you are from God. leswaku mi le kule ku fika kwihi na It Xikwembu. doesn't matter A swi khathaleki whether you are a believer or not. leswaku mi mupfumeri kumbe a mi pfumeri. This gift, Kambe nyiko leyi the promise, i it switshembiso is for you leswaku i ya n'wina and your children na vana va n'wina and for everyone who will believe. na hinkwavo lava pfumelaka. You can choose to believe. Loko mo tshemba Allow this gift pfumelela nyiko leyi to be part of your life. ku va yi va na xiave na vutomi bya Open your n'wina. hands Pfulani mavoko ya and n'wina. say, I receive this Mi gift munhu amukela wena nyiko that is coming from God. leyi humaka kusuka ka The Xikwembu. gift of the Holy Spirit. Nyiko ya moya lowu If you kwetsima. have the gift of the Holy Spirit, Loko mi ri na nyiko ya moya lowu kwetsima, even when you are not having the other gifts, na loko mi nga ri na tinyiko hinkwato, even when you are not aware of other gifts, na loko mi nga ti tivi tinyiko when you tin'wana, are having a greater gift, loko mi ri na nyiko leyikulu which is the Holy Spirit, i moya lowu kwetsima, it causes the other gifts to manifest. yi endla tinyiko tin'wana ku va ti When you are humelerisiwa. filled with the Holy Spirit, Loko mi tele hi moya lowu when you kwetsima, have the gift which is the Holy Spirit, loko mi ri na nyiko leyi nga moya lowu kwetsima, when you are in an environment loko mi ri ka mbangu wo karhi which need prophecy, leyi lavaka it vuprofeta, will make you prophesy. u ta sungula ku va When you are in uprofetela. an environment Loko u ri ka mbangu wo which karhi need an evangelist, laha u lavaka ku it will evangelize, make you u evangelize. ta sungula ku evangelize. In an environment Loko u ri ka mbangu wo which karhi need a healer, lowu u lavaka ku mu horisa, make you a healer. u ta sungula ku va ka u Because horisa. the Holy Spirit Hi va moya lowu is kwetsima the package i package kumbe i of all xiave the gifts. xa tinyiko hinkwato. That's why they are called Hi yo mhaka ku na vanhu the gift of the Holy Spirit. yi vitaniwa nyiko ya moya lowu It is kwetsima, called the gift yi vitaniwa nyiko of the Holy Spirit. ya moya lowu kwetsima. And we know Naswona ha swi tivi that there are gifts. leswaku ku na tinyiko, And these gifts, naswona tinyiko leti they are birthed ti tswariwa out of the Holy
Spirit. usuka ka moya They kwetsimu are part and package of the Holy Spirit. ishi abe xin'we na moya kwetsimu Ask yourself where you are. tivutiseni leswaku mu wela kwihi Ask your neighbor where you are. vutisani makhomwini leswaku mi le You kwihi receive this gift. mi amukerile nyiko lexani You receive this gift. mi amukerile nyiko You lexani need the gift mi lava nyiko of the Holy Spirit. ya moya kwetsimu Listen to me. ni twaneni ka ri When ka you're having hosi this gift, loko mi ri na nyiko ya moya when kwetsimu false doctrine come, when false doctrine come, when false teaching come, loko tidyondzo ta ka ti nga ri tona tita when false pastors come, loko vaprofeta va mavuna vasa false apostle come, loko vaapostoli va if mavuna you're vasa having the gift, loko mi ri na nyiko leyi the Holy Spirit moya kwetsimu in your life, evuton'wini bya n'wina it begin to detect i sungula ku va a this langutisisa is not the right environment. a ku leswi a hi swona leswinene Operate through you a tirha a karhi a tirhisa the wena gift of discernment a ku hambanyisa because you're carrying the gift, hi ku u rhwale nyiko which is the gift. leyi nga nyiko Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Loko mi khome decoder, loko mi hakela package yo karhi, hallelujah. Amen. Already automatically na ti-channel to karhi leti mi nga vonaka tona, hallelujah. And when you're having the Holy Spirit, loko mi ri na moya kwetsimu automatically you're having access swi ri mi na ku hlangana into the voice of the Holy Spirit. na rito ra voice ya xikwembu And if you're having access loko mi ri na ku hlanganisiwa into the voice of the Holy Spirit, ka rito ra moya kwetsimu it gives you access swi ku nyika nhlangano into other gifts of the Spirit. na tinyiko tin'wana ta ximoya You may be a teacher in the house of God. mi nga va mi ri muchuveri kumbe mudyondzisi ndlwini ya hosi Maybe you did not receive Him, the Holy Spirit. kumbe a mu amukelanga moya kwetsimu But if you can receive Him kambe loko o amukela moya into kwetsimu your life, evuton'wini bya n'wina He can cause the other gifts mi nga vita tinyiko tin'wana to manifest in your life. ku va ti vonakarisiwa vuton'wini bya Church n'wina of God, kereke ya hosi believers vapfumeri in Jesus Christ, ka yesu the kreste Holy Spirit is real. moya kwetsimu wa He's hanya still active even today. wa hanya na siku ra He's namuntlha still active even today. wa hanya na le minkarhini ya masiku Don't lama follow others mi nga landzelerisi more swin'wana than you are following Him. ti vona leswaku mi landzelela moya kwetsimu Hallelujah. Manitwa. Hallelujah. Manitwa. You know, sometimes what God. distracts us nkarhi wun'wana is because hi mhaka ya we leswaku are so much focused. hi langute ngopfu And who is better in speaking with revelation? ka leswaku i mani a nga na ntlhavutelo ya ku Who is a antswa better preacher? i mani a nga Who is muchuveri a wo better antswa prophet? i mani a nga Who muprofeta is wo a antswa better evangelist? i mani a nga That's muevangelist wo kahle focusing on Him, the Holy Spirit, moya kwetsimu who is an empowerer lowu nga munyikeri of everyone who is ministering in Him. wa hinkwavo lava tirhaka va kha va tirhisa yena Did you receive Him, the Holy Spirit? mu n'wi amukerile moya Do kwetsimu you know there are people ku na vanhu vo karhi who think they have received Him, lava hleketaka ku va n'wi but amukerile still they are rejecting Him? kambe va ha n'wi alela Hallelujah. Manitwa. Hallelujah. Manitwa. You need Him, the Holy Spirit in mi your lava life. yena moya kwetsimu evuton'wini bya n'wina It doesn't matter a swi khataleki how many years leswaku hi malembe mani you have mangani spent ministering. mi nga ma teka mi karhi mi ministara kumbe ku chuma It yena doesn't matter a swi khataleki how many years leswaku i malembe yo you fika have kwihi spent mi prophesying. nga ma teka mi karhi mi It profetela doesn't matter a swi khataleki how many years you leswaku i malembe mani have mangani spent mi evangelizing. nga ma teka mi karhi mi evangelize Need the gift kambe mi lava nyiko yo yini in your life, ehenhleni ka vutomi bya which is the Holy Spirit. leyi nga moya kwetsimu Is the greater gift. i nyiko leyikulu Desire the greater gift, navelani nyiko leyikulu who is the Holy Spirit. leyi nga moya kwetsimu Desire the greater gift, navelani nyiko leyikulu who is the Holy Spirit. leyi nga moya kwetsimu Desire the greater gift, navelani nyiko leyikulu which is the Holy Spirit. leyi nga moya kwetsimu Everywhere you go, hinkwavo la mi famba kona desire Him. vana na ku navela ka n'wanuna loyi ka moya kwetsimu Hallelujah. manitwa It matters not whether you have seen Him manifest before. a swi khataleki leswaku u tshama u n'wi vona karhi a ti vonakarisa Maybe siku He rin'wana manifested yesterday. kumbe u ti kombekise tolo Maybe He manifested today in your kumbe u life. ti kombekise namuntlha What you need to do, leswi mi fanele mi swi endla keep on desiring Him. tshamani mi kha mi n'wi navela moya Keep kwetsimu on desiring Him. tshamani mi kha mi navela n'wanuna People loyi may call you name. mi vitana hambana va nga mi vita hi mavito ya vona hambana When Jesus loko yesu was baptized in the Holy Ghost, a khuvuriwa hi moya when He kwetsimu was operating in the Holy Spirit, loko a sungula ku antiva hi moya kwetsimu there were people who were saying, a ku ri na vanhu lava karhi va vulavula this guy va ku n'wanuna loyi is driving out demons u hlongola madimoni by Beelzebub, a tirhisa hosi ya madimoni the prince of demons. hosi ya madimoni Listen to me. ni tweneni kereke ya hosi When you operate in the
Spirit of God, loko mi tirha ka moya wa Xikwembu it doesn't mean you'll be approved by everyone. a swi vuli leswaku mi ta laviwa hi un'wana na un'wana. When you're having this gift in the Holy Loko mi ri na Spirit, nyiko leyi ya moya wa ku it kwetsima doesn't mean everyone will believe you. a swi vuli leswaku un'wana na un'wana u ta mi tshemba. You may see visions Mi nga vona swivona and people may still call you a witch. vanhu va ya mahlweni va mi vita noyi. You may pray for people. Mi nga vi ka mi khongelela vanhu. People may still you call you a cause Vanhu va ya mahlweni va mi vita ndzhukano. of problems in their life Va mi vita no muvangi wa timhaka ehenhleni ka because you vutomi bya carry the vona. Holy Spirit. Hikuva mi na moya wa ku When you kwetsima. carry the Holy Spirit, Loko mi ri na moya wa ku kwetsima people who are not operating in the things of God, vanhu lava nga tirheki hi swa Xikwembu, people who have allowed the devil in their life, vanhu lava nga pfumelelana na le vutomi bya vona they will begin to get irritated by you. va ta sungula ku va va kha va nyangatsiwa hi n'wina. Because when you're around them, Hikuva loko mi ri kusuhi na vona power which is within you, moya wa ku kwetsima lowu nga le henhleni ka which n'wina, is greater than what is within them, lowu nga lowukulukumba ku tlula leswi nga le ndzeni ka vona, irritates them. wu sungula wu koka wu khosahasa mpfilumpfilu ehenhleni ka vutomi bya vona. Hallelujah. Ma ni twa If you need to desire a gift, mi fanele mi navela nyiko yi ri yin'we, desire the Holy Spirit. nyiko ya moya wa ku kwetsima. Desire the Holy Spirit. Vana na ku navela ka nyiko ya moya wa ku I kwetsima. know we desire a lot of gifts, Na swi tiva leswaku hi navela tinyiko to ri to tala, but above all, kambe ka hinkwaswo desire the Holy Spirit. navela nyiko yi ri yin'we. Do you know that some people Ma swi tiva leswaku na vanhu vo they are karhi so much desiring the gift of the Holy Spirit, va navela ngopfu tinyiko ta ximoya, and they don't see the gift manifesting? kambe a va ti voni ti kha ti And humelerisiwa. then the answer is because Naswona nhlamulo hi leyiwani, they don't even have Him, the Holy Spirit, in i ku their a life. va na yena tatana moya wa ku kwetsima. Come on, Hello? come on, Hello? amen. You need to desire to have Him. Mi fanele mi navela ku va mi ri na And yena. when you are having Him, Loko mi ri na yena moya wa ku that's where kwetsima, you have access into other things. hi laha se mi nga na nhlangano kumbe mpfumelelo wa hinkwaswo tinyiko hinkwato ta ximoya. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Come on. If you're not having access Loko mi nga ri na nhlangano na moya wa ku into a kwetsima certain environment, na ka mbangu wo karhi, you cannot just enter mi nga ka mi nga ngheni and njhe, do as you please mi endla leswi mi swi lavisaka hi swona. because you don't have that access. Hi ku a mi na nhlangano kumbe mpfumelelo wolowo. Some people, they don't need healing. Vanhu vo karhi a va lavi ku Some people, tshunxiwa, they don't need deliverance. vanhu vo tala a va lavi ku Some people, they don't delivereriwa, need a prophet. vanhu vo tala a va lavi Some vuprofeta. people, they simply need to receive the Holy Spirit. Van'wani vo lava moya wa ku kwetsima, vo lava ku amukela moya wa ku kwetsima vutomi Into bya their vona, life. ehenhleni ka vutomi bya Some vona. people, they just need to repent Van'wani vo lava ku hundzuka, va and fanele receive the va Holy Spirit. amukela moya wa ku kwetsima. That's what he said. Hi leswi a swi vulaka, Repent a ku hundzukani, and you receive the gift of the Holy Spirit. mi amukela moya wa ku kwetsima. Why is he saying this? I yini mhaka nkulu ya ku va a vula leswi? Because when you are not cleaned Hi leswaku loko u nga basanga, by the blood of Jesus, u nga basisiwangi hi ngati yi ri yin'we you ya are not Yesu, the right place of the Holy Spirit. a wu na vutshamo kumbe vudyelo But bya the moya wa ku moment you kwetsima. are cleaned, Kambe loko u va a baseke, Holy Spirit comes moya wa ku kwetsima wu xikela as a gift that is from God. tanihi nyiko leyi sukaka And taka he tatana. has the environment where he can stay. A va na mbangu ehenhleni ka vutomi bya wena laha nga ta Because it's tshama, a clean environment. hi ku i ndhawu leyi baseke. Hallelujah. Manitwa. Hallelujah. Manitwa. So you need to embrace him Mi fanele mi n'wi amukela inside your life. ehenhleni ka vutomi bya wena. Did Come you on, come receive on, come him? on. Mi n'wi amukerile xana? Ask your neighbor, did you receive him? Mi nge maki mi n'wi amukerile moya wa ku kwetsima. Amen. People hate the Holy Spirit Vanhu va zonda moya wa ku kwetsima. while they talk about the Holy Spirit. Loko hi kha hi vulavula hi moya wa ku kwetsima, That's why there are people who hate God ku na vanhu lava zondaka Xikwembu. while they talk about God. Loko va vulavula hi Xikwembu, The church of God, ni twele nge hosi, there is God, ku na Xikwembu which we say, lexi hi xi gandzelaka. hallelujah. Manitwa. But the God that we are serving, E Xikwembu lexi xi gandzelaka, it doesn't mean it is God that other religion are serving. a hi swi vuli leswaku i Xikwembu lexi vanhu van'wana va xi gandzelaka. Hallelujah. Manitwa. Mentality leya ku Xikwembu xa fana, Xikwembu xin'we, it's not true, it's a lie. A hi ntiyiso.